PR से फटे PR से कानदे PR से इम्पैक्ट ले प्रजाना पामदे हाइरदे अखोइगी इलेक्टेड सिंगसिना को फजना थादबीरगा इरांसु लोइसनिङाइ तौबिरो अदुगा सोल्यूशन सु पुरनिङाइ तौबिरो मौसागी हंजनिङाइ तौबिरो मोइदे पावर लेरी अदु लीडर अमादा फजना सपोर्ट तौबिरगा यूनिटी ओइना यूनाइट ओइरा कांदा गवर्नमेंट लेरिबा MLA 60 सिना 50 सिना लेप कांदा अदुगा गवर्नमेंट अमा फजना रन मपुंग फाना लेरा कांदा मदुदा सोकप कांदा गवर्नमेंट सु चपचाना थबत तौबु कांदा पियाना तौरि थबक से गवर्नमेंट तौबु यादे हाबि लेते अब हुजि पियाना चथब म्यामसे गवर्नमेंट अमा लेति गवर्नमेंट अदु याबा ओजा लो या मा यावरि ओजा नत्रा एक लोइना लेरिबने अब अदु मदु तौबु ngamdabado ngasai akhoi leader sing marak manungda madu khara akhoi da kari aisira kep leina badegi support tona ba haita badegi madu prajana pende haigwane aduna aigi appeal di penda ba pemba soiba sanba mayam leiraso manipur gi issue state ki issue du yengbiraga MLA kari ba mayam se yam loina phajaba lomda nainaraga punchalaga police amakakta ko aduga vision amada phajana thaba tawbiyo haibase aidi praja ma oina adu haini okay oza sangasat laktige oza solution tawnabagi lambi si haibatari soidana khogi PR thamaga na paikhala po khongthang kino oigani gaina khanbege dugma thajaba leibaza ala kamain thambini oza ziki nahan social media da hoy khogi former speaker aduga hoji ji MLA oza lokeshwar na hangba wahang do akhoi social media gi through da dum taba ubo phangba wani phange adu aina kitang controversial ama laibadi former chief minister ex-CM haibatare mana that 9 da governor da magi resignation pi khiba che da de tha ani gi ahum gi haibagi karimata yaude adu phangki de aduna controversial lai haibase madi chumna aduda ai si ne bana condition khara piraga ai resignation tender tawbani resignation pibani pi khara masi accept tawbiyo haibani aba point khara budi yawe point khara dudi mayam na khange ko adubu ngasai madu gi resignation du da PR thambiyo athahum thambiyo haibade yauki deba je akhoi da su copy du dum lei ko much kaino tawbani na aduna aduga resignation piba kanda PR thambiyo thani thambi ahum thambiyo haina lakpagi wafam su lakte point du gadai di lakadabano ba PR di mana thambiyo na thamgadaba nate aba government du kaiba kanda natraga ngasai gi form tawbu ngamdaba kanda ko leader leitaba kanda da PR thambani adu law and order se phattaba kanda henjan khraba kanda madugi PR se lakpo wani aduna mana adu weri adu ai resign tawkhre hai se MLA su nate chief minister digi chief minister ki post ki resign tawkhre haibane ba aduda any ama chief minister ama samu khanba yari ba aduna magi resignation paper du da tha ani ahum thambiyo haibagi PR gi karimata panba leite aduga PR thambiyo haibagi picture su lakte haifam su thokte aduna paper da di yaude adubo karigumba discussion da karigumba da ngangba haiba leibra adudi khangdre ko adubo akhoi MLA oja location na hairiba asi magi resignation tender paper da yaudabane na aigi tamakti controversial dum lei haiba taba ko haiba haijari ko controversial dum lei adubo akhoi na naina da pot tu de controversial khakta dum manipur se chatana leire ichan akhoi ki problem se ko adunga sai problem se karmai na focus karmai na solve tawsara haiba da de ayamba mi mayam se focus ti pidre aduga akhoi peaceful solution se karmai na puraksara Mausagi punsi hanjara haibasida mi politician singsu akhoi gi mayam sisu ayamba na focus tawdabu kumna su dum oi mi khara na lan se santhonging bagi lan se dum tawlaga karino khara ama su yawbu kumna su dum oi masi haining de hairaga su ko akhoi se haimale haiba pot lai leader sing da MLA sing da chairaga chai haiba lomda mu lai aduga opposition gi side su opposition da akhoi na hairaga su moi dai haiba lomda aduga somda ruling government da su chairaga su as moi da akhoi masi da oina kaino mo undana chatana leire ba ichan go adu aina controversial challe having asa adu leire second da if I'm not mistaken ko center da parliament da center da di akhoi gi congress ki chief haiba tare ne Rahul Gandhi na ko hana sigi manipur gi phifam da di
마시 PR 탐번나 파거니 하이버군바 오피니언 셰어 토키부수 좀 아코이 우이고 아도 모이 디만 토부수 레 하나 노 코비데 모션수 로컬 레고 아도 아동바 매암 아다디 아무크 레 더 손다 아무 마두기 파티나디 아코이 PR 팜데 PR 탐거노 하이버기 프레시덴나 컨그레스기 프레시덴나 제마 이키보다 아코이나 무 테너키제고 테너키 세군바 매암세 아코이데 컨트로버셜 크라디 둠 레레고 프라자 오이나 어직티 아이나 락자닝ꯕ디 asai PR du di oja bire na natraga any opposition party na PR thamo haina thamga daba nati khoina khanga daba di PR any time da du maram laita na PR thamo hai na any master A B na homo joba na hai ara ga PR thamga daba nati hai ba madu di very clear ko madu di akhoi phap ta ga daba ni aduna madu gi photo picture du di akhoi lakte haina ID lowe adu bu ngasai PR du karamba matam da thamga daba no hai ba du di ngasai aina hai re PR 하이버시디 ngasai party manungda crisis leiraba government du form tawba ngamdaraba leader khanba ngamdaraba constitutional crisis leiraba aduga ngasai state du the law and order se yam sathi khraba ko madu the PR impose tawba wa ne haba ko aduna madu PR hairisi chu ngasai tongan bo pot nate constitution da yauriba machak article amma makhakhak ta ne aba nahan 355 manipur da masai government laina su chanari hairisi ko adu matungina sumaina lakpani hojikti ijan aina very clear aina haining bedi praja khoina mikna singadaba manipur khoina praja singadaba se apoina makhak le praja na aduga khoigi leader singna elected singna khangadaba se khoina madu point to the oina focus tobana phai hojikti aina haining bedi PR se kana na invite tobono PR pamde haiba taradi ko PR pamde haiba taradi PR se kana na invite tobono haiba akhoina madu number 1 da ama phap tamina ba change number 2 da hojik PR lakpu ka da manipur ki situation si da PR do thamkhre lakhre haiba da madu na kari ko akhoi da impact le rege madu ki tong da bu kari no mi tong ja bado kari no tong ja da bu na kari no aduga hojik PR lakpu ki kana ba na kari no mayam PR lakpu da ki kana ba su dum phangli amarom da ko aina hajaning di 1 du da PR kana na invite to bu no hairadi masai na haire PR haise adum mau oidaba padaba maram chadana lakadaba nateba jingda su nomai ichina cookie sina kaptana khotana ngasai gi foreign gi khulai mayam yauraga drone da pairaga natra adugumba kaino sichina daba yaba Israel degi adugi yawa heba khoi ma urego ase chu PR purak ningai gi macha amane pamdaba poto Labor, mina pamda potu sabak tu topa kanda PR si impose to gada bani aba control to bangam ningai sarka aduga ani subada chiri da mi taru pha khrego loin hat khrego anga macha nupi mcha yaw na ko aduga leima khom da so mi ama mang ki du phangdri ko example ama pi buwa ne jingda na si thoi go kuki area na si thoi aduga masi puna maksidi adudi pharibra haiba sidi adudi masi gumba thok taningai masi gumba control tawningai machak tu thirak pani haba aduga adugumba mi gi hinsa haiba tare ne ni na chatna ba yadaba inhuman masi gi humanity crown leitaba inhuman haiba tare mi nungsi khangdaba lamcha saja india na yadaba pamdaba thopa tarade madu akhoi gi PR thamlaga thena ba tabane haba adugi potu ne adu invite ki ya lahan begi laksino haiba gi machak amane aduna chingde ne go hajiki tamda ay amu haijage tamda na kari tawe iran thokre chume moi da lan thena ningdana nomai paining dana tawba budi oiramoi oite adu budi khoi khange adubu government gi rule ama haibal leiri aba legal haiba mako government gi security gi nomai maya mang khre haiba sidi world da chai khrabne national da natra adu security leina kem leina nomai lau thokre longmai chai khre lau mang khre haibasidi masi government gi yamna ikai ba ma aduga soiba step ama kha oya ba ko adu ama asi su PR la halo haibegi machak ama khak ne invite chumna ngai na se ba ko ani subada oi chumna achumba lup kaya na leba ki tamakta khun ngang ni ngai gi tamakta ima leba ka ni ngai gi tamakta sengba achumba thamoi dedicate tawdana magi punsi ka thotana tawba mi mayam yauri ko sen khaidana contribute khaidrasu contribute tawba mayam yauri ko adubu madu nataba khara game gi khara mongda paisa nungsa khaidana pa puntau tawdana
두칸다수 마람 짜나 두가 미 크라 푸파 분다나 고 다시트군바 톡바 거의 레레고 디만두 마두기 탄번 감다바 탄번 부분 감다다나 와컷바 마얌 야오레고 아코이 우이고 아두가 두가 크라 스트라이크 떠레 아코이 두칸가 항가로이 디만 제 아코이 부버 탄번 감드레 하이나 세 아이나 하이분 나티고 톡리고 pot네고 아두가 사이기 gari mayam aduga mi mayam kitne tawre haidana social media da maram chadana phudana phadana go aduga akhoi gi lambi da exhortation ching da khangde tam da khangde pamda ba gari mulaga paisa adu tawkhre haiba mi aduga phakre ba yam thokre go thoi go even naga ma chada su adu ai tho asi di akhoi khangdre ba asi gi line da di akhoi se kaw thokre ba oi lan di thena ba protect to wai si di nomai pairo magi jampham leifamda cookie maite kapna hapna badun amane langi mafamda guard thamlaga protect tawraga ngaglaga leibaduna amane ba madu natabada beyond that ko or apart from that extra madugi limit to extra mile amakhak akhoi di yauri bo natro ya adu di uri sidi dum dukan phambam matam phambam amda phara ahingda dum tawkhre kholle ba se hiding be kana karam balub na akhwa dudi hairoi khangsu khangdi ko adubu sekumba game mayam chathari masisu hojai ai facebook ta ai dum hairage rk protection gi khoi gi nupa do sak khangda ba singda thina phubi bagi hojai ama viral chale ja se adu bedia gi house ni adu ba sak khangda ba aibse ase mayam thore ko oi maram leram ba ya le ta ba khoi manung da aina haitari badi asi thokdana taun leiba taradi akhoi si government ama haiba leibinena central government ama india da constitution ama panbanena ek madug matam do ek chalai ningai article chalai ningai thambane aba masidi akhoi di kauthoeba akhoi na kari tauribra haiba sidi ichan kauthokre aba ko ai wakhan da de ojabirena haiba haida budu to leriba hujigi adugi potu da kanana su control tawbu ngamdare haithok da bo ne maite ma ngam hamo maite mayam su awabu kaya leirabne khangma ngamdarabne chingda haithokera haithokpa ngamdarabne akhoi unaba kana meeting chapa kana puba thangma ngamdare aware habise tum haina yaba chingmi su ko aduna aina haijaning bade punamak adu pr lahanbegi machak ama moina thong hangayaba invite tawba mong dale aduga madu de akhoi di kauthoyaba phakta re ko akhoi di adu kauthoyaba aduna pr lakpudu di madu gi situation duna maram oira compare tawraga piala khibene haibene da aduna matang gi da economic tang interfere to joge akoi ta sena public ki akoi different opinion haitare si se mang se panse ki hana hawrak matam do di kai di to hode na he hai bese incident mayam sing matonga tongan factor mayam se kuni accumulate to holakanda matam je sanga to boi maram se kai gi no kan he phungdok pose ojai kani mideng le swadre karam bai ba repeat to biro akoi ge ja si de thoi ba mayam se pia la ko factor mayam am lai khre hawrak ko da su violent be mayam u khre hana khrang na ta hote de hujik to se why now hai bese accumulate to si kani mideng le ojai de yes adu mayam na hai akoi na su pia hananga na thamla di phagani theng le su hujik thambase step achobane ai di lowe adupo koina thamdaba haibase ngasai masi certainly karimba law and order amakhaki tangai phatana thokpa khopa oidaba masi community anigi or community amaga government ga ko masigi versus asom government khara nadi manipur government ga kuki ni haire go karigi drug phabagi ko forest thingbagi aduga popi thingbagi ha thaba adugi ne haibigi onsalai hai adugo mi sibadi maite si maite ga kapne khara na de version se maite ga kuki ne haiba thokre accidentally go ada aina haijaning na na hangni question da community ani gi conflict oina urgraba aduga state versus community amaga oina potu leibane na madugi potu khutakta piar thamba yaba yadaba khara leiba ko sidi hairaga communal riot haina khang civil war gi type ta ko sum tamna ta loina magna ta ba imphal da public na underong horaga office mai tharaga government attack to ba taradi khutak da pr impose to ba ya adu hoje ki sina ngasagi kuki community ani gi marakta tawbna na matam khara kaino afaba oidra amagi demand haibagi observation do adumaina lawkhiba male na idi lowe aduna matam du changkhibani adu last time hayoki go adumai tawrasu hoje ngasai pr gi mata hangbado hoje amarom da positive negative demerit merit khanse ba hadak pr hek impose to badegi khitang di changes khitang di lei haina id low ba ko adu di leite na lobu ya de ba adu hoje madu lobu gi step by marungina akhoi mayam ukhre haining de adu
चटप फ्री मूवमेंट से चटप हौरनी हाइबसु यावरेको अदुगा टैक्स लंबी दा मरम चा इलीगल मैम से तब यारो हाइबगी सेंटर न स्ट्रांग अमदी थोखरे ओके अदु स्टेप अफबा अमा दि लौरी हाइना लौरेबा ओके जय हम नुंगाइ जे थैंक यू सो मच पिया लाप अफबा मैम हम सो कोइन तम तम न उरकली अदुगा तारिक निपान से जो हयेंग हंचिस से हाइबा तारे खुदिक मक्ता स्टेट की एनीवेयर चथोक चसिन द फ्री मूवमेंट तब वाटिंग बलेतबा ऑब्स्ट्रक्शन पिरक मतमदा अकन एक्शन लखोत पे फॉर्म मैम हम सु लैदी अदुगा तोंगा तोंगा फॉर्म मैम हम सु डेवलपमेंट मैम हम सु पियास लाख मतुंग दगी अकोइन उबा फंगबै पोस्ट लैदी लोइना हौजिक हाइरिबा पोची पियार था अहुम थमनबै दमकता प्रपोज तौर में हाइबसी ओजा कसंगी मतुंग थंबीबसे अखोइगे अखोइ कंट्रोवर्सी नु ओइरी मरम दि कइगिनो हाइ कांदा कोइ चीफ मिनिस्टर मसादगी फोंदोरको पोस्ट लैत्री मसिबंगने अखोइगी खुंद्रापम एसी के एमएलए के अखोइगी लोकेशोना मसामक्तिगी सेंदोक हनिंग हाइबो वफम सिसु थमी दुगा लोइना इन पीआर लापगी फैक्टर मयाम लेखरे स्टेट सिदा अदुगा मसी हानमक लौखलहौदबसिसु कम्युनिटी अनि के मरक्ते कन्फ्लिक्ट ओइबा मरमना मसी मतम खरा येंगबा हेक ताप लौना पाइबा यादबा अदुगबै पोट मयामसु रीजन मयामसु लेखरे हाइबसिनी आई हुजि अखोटिगे ओजा कोइ हुजि लैरिबा सिदा तोंगा तोंगा ओरमनि ओरम पोट सिमा लैरे अदुगा चीफ मिनिस्टर गी रिजाइन तौबा तौदबसिगी मतंगदा मयाम मन फमुनबा मुनदबगी सेरियस ओबा खोइगी वारी सुंगुन मयाम लेखरे हाइतारे अदुना पॉलिटिक्स हाइबसि रोजा कोइना मयामसिना सुम हाइनबसि मसी आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी ने हाइ अदुना पुनमक्सी येंगुरगदी अखोइना खरगा हेन येंगु तारगदी पीआर लाइबा खोलिबा थोक्लै पुनमक्सी एक्सीडेंट और नत्रगा अखोइना मसी डिजाइन अमनि काइना करम्बा मीटिंग लेबियो जाइदे चन पीआर लापसे लाफम थोपगी लापनी हैना को आइदि लौवे मरम से मी से लोइना लिमिटेशन लैये लाइन क्रॉस तोखरदी अदुगा ngसाइगी डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस वांगरदे मी सिबनेबा छाबसिसु को एवरीथिंग गाड़ी की स्पीड सिसु मागे स्पीड लिमिटेशन अम लेबा मदु हेंगरदे स्पीड हेमन में एक्सीडेंट ताएबा मी गी एक्सेस वे मनबा हाइबो पोतो अदु होजे अखोइना नैनगदबदी मणिपुर दा 20 मई 3 की 2023 देगी हाउरे होजे था चाहिए नि फा दौरे को हुइदरे अदु था कुन हेना कुनि थोय हेना को मणिपुर दा सुमाइना तौदना चटपै मैतै सिंगसु लानबा यादरबा होइसु लाकबा यादरबा अदुगा दुम कापनारगा nghalera mi ama mange nghalera mi ama sire haiba akhoi economic lom da su loina ujik se adum down tawrak pa ko more se akhoi ge amna kaino ma commercial hub ma chama oirami adu totally huje akhoi fail oire ado मैतै सिंग अदु द चंगबा यादरे जो चंबु द कनो मैतै लेबा लेबि यादरे इम्फा द कुकी लेरंबा म्याम सु लोइना अदुम चखरे हुजे मैतै न कांपोपी मखादगी चटपति यादरे मोरे चप यादरे फ्लाइट नतन को मसी था कुन्नी थोय हाइबसे अराइब नते लोग मी मोर देन 50,000 को आईटीपी द डिस्प्लेस तौरगा लेरिबा मसीगी अवाब मयाम मा थेनरगा लेरियब को अदुगी मागी फैमिली नंगी लेफमदु नंगी युमदु द नंग लेतन अतोप युम द लेब कांदा नातंग मीगी युम अदु द नंग काइनो लौबने हाइब ओइरसु असलुम लौबने हाइब तारसु नंगी युम द नन लेबगी नुंगाइबगी निंथीजना निंतमना लेबगा न मीगी युम द लेबगी खेनबदु क्यामुक लेगिदरा हाइबदु अखोय मयामना फाप तासेबा अदुमाइना लेरे अदुना था चाही कुनी थोय सिफोब सुमाइना लाख तारसु ngसाइगी कापनबा लेपनबा मदु तौबदु कलिमत इंप्रूवमेंट लेतरे सोंदना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दुम लौरगा लेरे मदनतरदि अखोय यारो हैदना ngha लेरगा नौमै कापसन बा ngha लेरगा दु तौरे सोंदना सु मैतेना सु अदु स्वा यारो हैदना मोय लाखप यारो अदु तौबा यारो हाइबिगी तौन लेरे हबको मसी था कुनी थोय सुमाइना लेबा हाइबसे अराइबा थबन नते अदु ngसाइना हाइबो सिचुएशन ना कंपेयर तौरगा तंगाइ फतना पीआर से लाखिबने अब अदु मी मो ओइबने ना चाही सुमाइना अहुम मरी चतप या पोंते नेचन को सिटी मणिपुर अमरोम दा हाइर याम इंपैक्ट ओइखरे अदु इंपैक्ट ओइबदो थोखिबदो लाइबक थिबदगी इशू अमदगी अफबा फबा फतबा लेरमगनी थोखिबने अब थोखिबदो माना थोहनबने माना ओइबने हाइबदे अखोय हाइनिंगदेबा माना अफबा खोंथामा सेमना मा फॉर्मर सेमना लोखतपदगी कंपुखराना यादबदगी मदुदा रिटेलेक्ट तौरपदगी वार से थोखिबा हाइबसु डिमेरिट मेरिट अखोय नैना बयाबको अदु माना थोइना
다이스 란세 톡스노 아이나 톡 한바도디 아코이나 프루프티 피버 ngamoya ko aduga adu kumbaji kanasu leirwe ba chief minister amana lekak ngaglaga punna nusi chana na leimina ba aigi lepa phaga sengkat ningai hona ba kanda jati amaga khanna ningai dudi congress na pansuno bjp na pansuno oja sem amma adudi moina tahon bane haibadudi aidi haining de hainde ba ko todobu magi police ama leiraga state ki tungi khala lokap kanda Kalup khara kampu khara kiti madu pen daba pam daba laibadegi madu protest torapa attack torapa de lakhiba yaiba aduga masai potu adumaina hek emotional oi khibadegi isina cookie singna so masai mai third to lak tringe da 28 da same lak pa yaroi haidana mang chawna haukhre natra rally na third chatpani adu tungdang do ngasai gate ki damak ne haya sonda su counter tawnare sonda su mai thanare go ahing amada kotak da control tawbu ngamda dana irang se lakhre ba ko irang lakhre ba se tha kunni thoi se ichan control tawningai government su best level da di honaram ba yai honai go adu bu ngasai aina haibudu community ki people ki conflict ne na mase yamna luba mong da lakhre ba madu yu potu da ne auje adu ki marak ta ngasai ai first da haire go Jinga cookie sing a tori basu land tawena chumna landu tawraga enemy ga enemy no mai pai ga bible ga kapna ra di phaba no land tawbane haidana micham kaya ahlamal kaya nupi kaya da ko pamdaba tawhaidaba kaya akhoina uyaba angang yauna adu di akhoi gi kasai gi inhuman haiba tare ne ko madu di yamna unlawful mina pamdaba thaba ado tawhaidaba thabak tu manipur da taw khreba Som tampak to sunga sai aina haibado akhoi maseng kinaba trust laina da ba ma leireba ai mai tai macha ni wari bu ko mai nangi lekai le nang phoboda nang se safety leiraktreba safety leiraktre maram di unwanted things mayam thokhreba adu maina pha khre adu demand ge puram khre haibai nongal la tha adu maina phurame kholame aduga sendo lak manga lak tara lak kunthra ni re haibagi thangba puba ngamdabo pot mayam si adum challeba sidi open ni ko se lotpe ya ponte adu oiba taradi madu pia lakpodu accidentally haina haibi yaro eba aina hairi se ko aduna masidi cookie singi lani di landi adu hoi hai moi hangba kanda lane na landa di akoi tawning ba tawgini haibisu yai adubu sigi pia pulak pasidi cookie na so invite tawbole Ichino mai te khara kyan ta da na su invite to bole se na haiba da sauningai lete madu na punsalaga masagi out of the control out of the box out of the akhoi gi mi wai bege ahinsa gi go mi na channa roi da ba wadu gi thabak mayam cha tharak pa gi PRCD madu government amal lebne na center government lebne na madu punamak tu yengba khangba ngamda ba gi control tawningai PRC thamjalak pa ne ba adu sa oja location gi do na haiba kanda news arena sina that 9 to the news the masi phong badu da mangna hangjari bese aina hoje collect tobu kanda news ama yengba kanda de madu news no phong ni ba do akhoi honorable chief minister na clarify tobyo haiba male oiramba male ba ko mana directive oira natia ba adugi news arena du na 3 months ke PR thambio haina request towe haiba do madu clarification topum thoe na haiba oiramba ba ko adu na ngasai na haiba do oja location na hairi basika hairi torisika ai controversial lay haibado maramdi chief minister or ex minister chief minister na resignation people da de madu yauki de ba aduna khoi de official oina de udare go karamba da haibno ka adu de thithok tai ma na su counter to bu tai adu lak chanim di chan ngasi na hangni bo potu aduna id adubu hojik madu na wari ni go masai haibado cookie sing na su PR invite to bagi activities cha thai aduga PR adu tawbo yaro hai makhoi moi dia marom da PR thambase phai haina lorom basu kana na khang wari ne ko aduga somda sum mai te su ayamana PR thambase mi cham khara di apam basu dum lei mi khara na di PR pam de ko adubu masi akhoi manipur da asumana dum lairaga khanna jainara hana lairaga akhoi dum laiba tarade akhoi gi tongjaba kari no haibne da what is the benefit of the conflict si pot se laiba adu eredi lena mak to sub chalaga control tawraga wari saraga Mausaki punsi hanjalaga apapa lepa ama sembaduna patro ado eredi piala kududa akhoina chumde phate haina haigada bano amarom ta ko aduna hoje piala raga mi hatle tawre haredi yes adu de ba adubu adugi portion duna item duna ama oire ngasai karigi pia pamba pamda ba haibado la chumba chumda badulom da aide chaning de ba asidi
प्रजा गसाय प्रजा न सु सोइब ले प्रजा न पिया पामदे हाइब तारदे चुमना यामना लीगली lawfully थबक तौरगा गवर्नमेंट पॉपुलर गवर्नमेंट अमसिदा फजन सोकलगा एक तहनबा म चंगेबो अखोइगी दी पीआरडी पामदे हाइरगा unlawful activities मैम दे चथरिएबो लाइक एग्जांपल ममांगदा रैली चतन एमएलए गी युमदा चंगलगा लुट तौखरे हा सना हुरांखरे युम थुकाइरमबे हाइबदो अदु इलीगल नत्रो अदुकुंबदी अखोइदी कौथोयबो अदु कनाना क्रेक तौबा पब्लिक खराना क्रेक तौबनेबो अदुदी पिया थंब कांदा ए पिया चुमदे हाइबि यारोय ऐसे आईडी सिटीजन अमा होइना हाइगनेबो नंगी युम नंगी प्रॉपर्टी नंगी कंपाउंड नंगोंद अटैक दौ थुकाय नंग से सेफ्टी तौदब तारदे if you have no safety in this land then you should seek some law adugi rule thibu tabneba so PR is to protect the people and to protect the property haibneba adugi potu dane adubu yamna ngakpudi manipur da so top itihas da thoktriba thaba ma thokhreba ai mase haira loirege mase itihas da le haurani maram di huje PR du pamrasu pamdarasu lakhre abu PR से अमरोम दा लाफम दी थोकते हाइबगी नैना बम अमा पॉइंट अमा खत लेरियब नत्रा ngसाइ ना हाइरे पार्टी मनुंग दा स्प्लिट तौरगा ए मेजॉरिटी लौब ngamdadana law and order situation फतबा द गवर्नमेंट फॉर्म तौब ngamdaba ओइरदी पार्टी दो मेजॉरिटी सिंगल मेजॉरिटी लौब ngamdaba तखाय तखाय तौबा नत्रगा डिस्क्वालीफाई तौखरबा नत्रगा अखोइगी स्प्लिट तौरगा चखरदी मदुदु मरम चायबा हुजिकी सिदी इंटेक्ट दी लेरियबको इंटेक्ट लेरि अदुना अखोइना एमएलए सिंग दे अपील तौनिंगबदी पीआर से फते पीआर से कानदे पीआर से इंपैक्ट लये प्रजाना पामदे हाइरदे अखोइगी इलेक्टेड सिंगसिना को फजना थादबीरगा इरांसु लोइसनिंगाय तौबिरो अदुगा सोल्यूशन सु पुरा निंगाय तौबिरो मौसागी हंजनिंगाय तौबिरो मोइद पावर लेरि अदु लीडर अमादा फजना सपोर्ट तौबिरगा यूनिटी ओइना यूनाइट ओइर कांदा गवर्नमेंट लेरिबा एमएलए 60 सिना 50 सिना लेप कांदा अदुगा गवर्नमेंट अमा फजना रन मपुंग फाना लेर कांदा मदुदा सोकप कांदा गवर्नमेंट सु चपचाना थब तौब कांदा पियाना तौरि थबक से गवर्नमेंट तौब यादे हाबि लेते अबा हुजिक पियाना चथब मयाम से गवर्नमेंट अमा लेति गवर्नमेंट अदु याबा ओजा लॉयर अमा यावरि ओजा नत्रा एक लोइना लेरिबने अबा अदु मदु तौब ngamdabado ngसाइ अखोइगी लीडर सिंग मरक मनुंगदा मदु खरा अखोइदा करियासर केप लेनबदेगी सपोर्ट तोनबा हाइतबदेगी मदु प्रजाना पेंदे हाइवाने अदुना आइगी अपील दी पेंदब पेंबा सोइबा सानबा मयाम लेरसो मणिपुर की इशू स्टेट की इशू दु येंबिरगा एमएलए कारिबा मयाम से याम लोइना फजब लोमदा नैनरगा पुनसलगा पुलिस अमखक्तको अदुगा विजन अमदा फजना थब तौबियो हाइबसे आइदी प्रजा म ओइना अदु हाइनिंग ओके ओजा थैंक यू सो मच याम फजना थंबी ओजा संकसाना अकोई पुनमक से थोइबा वा स्वयं यामनरिबा पुनमक कंट्रोवर्सी मैम थोइसे मरुने लेजिस्लेटर सिंगसना पुन्न पुंजिलकांदा दे हैव ऑल दिस पावर पुन्न पुंजिलकांदा कोई अमतोने लेपकांदा कोई हुजी पीआर थंबदा चलाइरा इबा तौरिबा मैम से मतिंग लेन तौगु मतमदा मैम की प्रजा मैम अपेन बसु ओइगनी मदुना वा थोइबा मैम बिसु पिक्सिनबे मरम सु ओइगनी बट अदुबु अनफॉर्चुनेटली मदु ओइद्रे अदा इवजा ओजा संगलाक्ति ओजा अरोइबगी अकोगी क्लोजिंग रिमार्क थंबी ओजा चन ngसाइ आइना खराजु पल्ले हुजिक मणिपुर द लेरिबा सिचुएशन से दको अयाम्बा फोकस तौबना अखोय अफबो ओइगनी मसिदा ngसाइ ना हाइबदो अखोय की सिकितंग कैनो दि लेरंबा यादुबु आइदी सिचुएशन से द येंबा कांदा मसे लान अम थोकपने अदुगा हुजिक आइदी बीजेपी सु नते आइदी कांग्रेस सु नते को आइदी सेना हाइरो हाइदी मसिदा कांग्रेस ना अदुनी बीजेपी ना अदुनी हाइबदो आइदी आइगी पर्सनल ओपिनियन हाइबदुदी ngसाइ इनाउ नसु हाइरे प्रजा ना पामदब पेनदब म्याम लेरे टाइमिंग दु मदु अदुगी टाइमिंग दु चादे नतब्रा हिना लवे लान मरकता लान लेरे प्रजा ना वार खांग ले नंग सोइबा लान बदु तौरो अमने कांग्रेस तो लाइबक थिना मयाम का हौदबगी गवर्नमेंट सेम ngam वाने कुन कारम दि कांग्रेस न सुम सेम लमनी ना वारी ने को अदुना मदुगी दुना चैप्टर तोंगाले हुजिकती मणिपुर द करम पोजीशन द फिफम द लेरिब्रा हाइबसे द अखोइना फोकस तो वाने दा अदुना मैते न जो मैते की इंटरेस्ट द कमेंट पी द ना अदु तौरदे सॉल्यूशन लेरोय
kuki na su kuki ga pen ba da ko adu di topic ngasi khoi na nai na ri ba topic tu da cha se ba topic ta aduna sarkar pan ba adu ga prajai khoi oi ba leader oi ba social worker oi ba social activist oi ba lawyer oi ba punamak se party ki sport person oi gara matam gi issue manipur ki situation du da focus tawra ga khoi se thaba taw ga ne ba ngang ga ne ba ko na da ai gi party gi kaino khara madugi advantage oninga amana su oninga adurom da chakrdi solution di leiro ba aina example pi ge ba hoi iran thokpa ise phajana naina se ado soiba budi legni ko ado hoji any party amana palasu iran thokradi thokramo iran matung da manung da di chatpadi yaro ba hoji bjp na pande hairu se ni chief minister se man oi de hairu se ni ko any why exact na panba ka da iran se thokladi maitei sing kampo pi chappa yaro ba kuki su lakpa ya de ba ko adu di situation matam du na ne ba ko akhoi matam ma da irang mayam su thokre na ko naga ga kuki gi thokpa matam da adu di government kana na palame adu government na thon bane hai ga dori bra ba ko adu di general common kaino concept amal lai se hai ne da kuki ga naga 93 gi matam da kana thoki adu da government kana na palame iji no pangan ga maite thona ki adu di government kana na palame hai bu rom da chakradi adu di akoi je diversion je issue se chakre ba ichana ina lakchan ning badi aduna amana pala so amana lan thokradi madudi tobudi yaroi hoi soiba aduga ngasai development lakta ba kari no dudi kono su lakani adu budi chumi haina hai se abu ko huje ina haijan ning badi ngasai loina hai kre id congress ki bjp ki michan su nate ngasai loina hai kre pia lak ko maram se kana no invite tobuno kari ki tamala khibno haibisu kitam palle aduga huje Madu Pamde Harade, Leriba partition, a Sarkana, Kariki Tamakta, Sembangam, the Dana Pialahan Kibuno, Adude, Moi Hoji Leriba, Adugi, ruling witness Sule. Adubu, Lera true situation to compare Tobigi. I wear no so safety later, but Tarade, Matamkra control Taurusuno. Hybigi center Gigo, Madugi, Policida, Nataga Adu the Lakpara. Adu Taudabu, I quagi, Shoibese, Manipur Kandani, Cookie Singna. Nataga topodi lapa singna akhoi indigenous land tobuni manipur se thukai ningai tobuni haiba taradi manipur thukai ba yaroi haiba manipur kahan ba yaroi haiba manipur semka kani haiba mi oi khudi magdudi lemina ba unity oiba pun lemina ba yadabra haiba question se akhoi de hoji aina jati amma wona idi hangani aba se the congress bjp to oba ado di bjp party congress hunaradi ado di Poto Lakraniaba, Kamana Kanana cookie status to Piramba, Kanagi Matanda, sitting the Bahaiba Mulakani, and Hojikari Matanda, Masi Tokan Bahiba should BJP the Somulakaniaba. I know I do day. Hojiki, Pipam said the day, Loina, a question constructive thought the go, a quite positive thought the Amato, the Rabatara, the Lepaxi Concord Sireni, Manglani Habnida. I don't know, Pare, Moy Karana, separate administration do near Yare. Miga Pamane go, a common idea they go. Or what the Namane, the Togni and the Midi Tokre. Other the supply administration people are at Topi or have a Mima Kaidu, Amato and the Lenin of the Brava. Although people are Haraga, Mate saying unity later, party to want to tell my party important when the Lana Chakrabatara, they mean a supply administration need to do the two work creba. Colenina be our have the door. Other the meaning of Lakani happening. Nangi imung the land Tauropani, other Nangi imung do the Pemba Pendaba, Ahalama Mana Shoibadu Towana Tamlaga. Imung Kaninga, imung do Shemkaninga, Wabatara, the Nangi imung do Amato when a let me never pay heaven. Other Hojiki Matanda, Amy Haibudo, Congresski, BJP, Lacting, a size where I go, MLA 50. Go, that cookies at Tarana had a say about. Well, up MLA 50 say, Kadaway Paminaraga, Manipugi, Land sending out discussion Tauroke. Kadaway, Prisi Semlage. Kadaway, what is Harage? Aduga, Akway Mayambusu, CSO Boyam Kauruga, MLA 50 Yauriga, as many Poshekari Taurasirage. Congress, BJP, should line a party lady, MLA, Maitena Yambani, Mate 40 to Punselaga, Mission Semlaga, Cookie to Sukadaway, Post Taurabra. Kadaway, Mate Sing said the Piantaba labor, I say, why was a Post Taurabra? Go, hey, Mate, no issue, Lepo, Matamkra. Adu Cookie no issue, La Leha. Haiba on the Bakarigino, Adu Punsan the Bagina Tro Habinida. MLA 40, MLA 50, all Ladiva, MLA in the Hana Karik Puse, Naga Wagera, Cookie Wagera, Manipugi, MLA in the Hana Carbaneva. Nata, Ladiva MLA sing the day, Todan Loga the Bane. Aduna, Awai Kuntana Baduidi Pamde, leader of my city, responsible over Hikatabane. If the leader cannot, take the responsible, then he is not deserved to be called leader.
ko idea do haining e bu ko leader amai se imung da problem thop do I should take the responsible hojik akhoi gi laina ma le ri ba MLA kari bu se id BJP Congress hai roi kari ba mayam se responsible lo ri ba lo de id lo na haining de bu ko but hojik pu di haining de yamna chaining de situation na compel gi PR tham gre ko matam khra do koina tham ga da bi natte but hojik su better never than late hai ba do alai bane na hojik su PR thamba manung se da MLA mayam punsalo ko Manipur asi tobo pamde kuki na toriba demand tobo chumde hairade masi the Congress BJP khaigunu ko MLA mayam da mata wana punsale hairaga Manipur gi policy ama semo policy ama putho roadmap ama putho solution ama putho so that we call that he is ko deserve to be a leader he is a fit ma leader ni haibu akhoi da do haigning ebo ado sonda kuki na supreme se tale hara sonda maitai machine ga awa khom tawna munna tawna adu game taw bu de akhoi di ikai adu ikai khreb adu gi aina tatna politicians sing da chaibu do ado I want the yen thirak po mayam su lere ado toja na se digest to bi obo so the final decision dikra na tawgani public shall be taken the final decision asida hojik Congress ki BJP ki adu pusalano biren magi soiba landa oja bireng leram hojik mas chief minister resign togre so let us not talk about the past history magi du kona soibra kona lakchagani now we need to focus the present situation or present issue of the Manipur and let us try to forward chini aba koina pambadi ko Congress su BJP su adu rom da tobyo but people are really tired suffering people say war ichan adu the be the politics down later one day the public will stand up public na decision lawrakani asidi haide adu the Congress ki MLA BJP ki wall lete adu the ada ki wall lete ko public na decision law numit thank you so much adu ki potu ne yam phajai ozagi am strong oiba ozagi appeal thambi aduga maroina hujik akhoi situation sida solution je purake hai ta situation sida oina akhoi focus tau se bane aduga khwai maroina punjin bese koina horak pade gi sum lauraga lakpase akhoi ama toina punjin daga lepa taraga di maduna pangan oiga doini masimaksi punjin bangam da bese it's really very unfortunate masima oiri hai bese ne aduga ko punjil ama tam dadi kai tausige tana tana tre tra thokna kok chungsil lakanda ama toina lepa kanda solution purak lambi changchin bedo yam laiba aduga mina lakcha da bese oibagi mawong do akhoi oidoini